Nabi Ibrahim alaihissalam pada saat mau dibakar oleh siapa? Raja Namrud. Melok dibakar, melok ditunu. Jadi pergi bicara, waktu nana ditunu malumpa-lumpa ni aja nana bicara, malumpa-lumpa ni afie. Papa ada bulu ero pada pengajuan sampai itu apa malumpa ya kok kira-kira ya kata makanan ko 40 meter na sama nama umuh apa tahu pada seketika itu Nabi Ibrahim kan mau dibakar. Boleh ni malaikat paturung ngengi bosie paturung ngengi yang inge maka deh Ibrahim magi mo tiang kakatu masih kiri mata sebeh dega balik mufahangi maka dah iko melo itunu angkani rafi magi mo timon roh mo fakatu kasi nalono rituno magi mo timon roh katu agan apa Nabi Ibrahim waktu nak ada misamoga iko melo itu nak ada ye wisasa maka dia magi pala mo timon roh mata sebeh kutu magi mo timon roh masih kiri kutu dega mo metau kade aga dia kereba maka dia malaikat hai Ibrahim iya na malaikat na perintah pung Allah Ta'ala paturung di bosi ya kumaka da kumelo kutulung kumaka da kufadde rafi paturung di bawah bosi fadde rafi iya to na malaikat na pasurah pung Allah Ta'ala paturung yang ingin kumaka da kuluturung ya lolo punana ulutur manangi iko ba usisa maka Nabi Ibrahim ya terima kasih banyak tapi lo kata naiki kada dia aja na misamoka gaje malaikat ka bisaki lo kata naiki ni gaje suruh ki kada pung Allah Ta'ala iya ko boleh pung Allah Ta'ala muto suruh ki pada mo kitu iya ata ki boleh pung Allah Ta'ala ya ata muto deto perlu ya pakai perantara iya melo langsung iya ko din kamo batu batas sama matang katota solangi yero iya fikku carana na filo pung Allah Ta'ala kajajangi gautna na deto gaga tay solangi idi kajajang atau gauta jaji aja na tasibu aja na disibu coba Nabi Ibrahim batin na keyakinan ya foi di nampis tengkata na la polisi ni hubungi mana sini na sasajita polisi katu kasi anore katu anu muhe tikang urusu cete kasi maga pako tepat na melo cabu lebih ko ya manang Nabi Ibrahim waktu itu dek nama gagai singgucit dek Nabi Ibrahim waktu itu luar biasa tepat nama tetul lah tu tepat na ia di malaikat dena melo maka dah ia pala suri Allah Ta'ala apa mau jaji wadi na tunu ka koran ya kuna fuela Allah Ta'ala dena magaga deu magaga apa maka tu temakangu ya fi tepau na ima mosoe temakan reno matarang ko tan nafulo fu matung karang na iya rofuna goncing iya kuna goncing ifu na tanade gaga di makasolan seseta bagaimanapun usaha manusia sehebat apapun itu makasih tepat na ya fa ini nampe kasi mal pabali litin devosi na mo anak biatoni lakin na dina nurusi gaga Nabi Ibrahim alaihissalam jaji kade Nabi Ibrahim masumagak matutu narik kumalum pamuto ya fi nakko sampai balik na yapyang nga okoro na tapatan na fulo ifungala dala dinan reka afi magatan namanya man nasad di namanya matu sadingi ya dito gaga korban na yafi di mako ke sa isa iya pa namanya man nakwirite makadam mudup pa masih pak mudup pa awe sa benewet di ngejet na mataw ko macam dah loha nama tanda tanya peserta armada safari apa kasih gua armada safari ndo ya ileja nih aja nanti makadam tapi terima kasih Pak Ustaz awe nanti kilalan ya nanti mudosai tadampanya ka irona kasih uleja aja na we kasih naden tadampanya ka Pak de watung gitu kasih yang matu nasabari de tatarime tama katurana ka Pak jurusan corona tadampanya ka Pak. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam pas ia dan perang kata maka daya pape kami kata maka daya yang jelas ia etame ke oleh nafi malumpa-lumpa tapa boleh perintahna pun ngata kunna ya narukuni barda wa salaman ala Ibrahim maka kata namanya mang afi ancaji ko macekke risesena Nabi Ibrahim di tengah nafi malumpa-lumpa wasalaman ala Ibrahim si kira-kira mapas salama ri Nabi Ibrahim apa itu si koliwa itu cekekmu mati macekek amin Nabi Ibrahim korilalang tengah nabi maka dia mengatakan si kira-kira mapas salama ri Nabi Ibrahim maga batin aku pengatala melo tulungi iya na tu Pak ajat namanya gaton remelo tulung
Pungala tala ton remelo tulung ne kay lo bantu aki kibrata rupa tau. Ye. Pungala tala na yon remelo tulung. De gaga di yon remelo tulung sangarina pungala tala. Ye kung katoma dan nori tayin nai pungala tala. Tau lari fere tepat na. Madodo todo na. Ye. Jadi pungala tala insyaallah. Toma lebih ko ya manang. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam kacawa-cawa di lalan Nabi malumpa-lumpai. Coba sekira itu. Ini Nabi Ibrahim. Nah, itu kejadian di bulan Muharram. Di bulan Muharram, kejadian di bulan Muharram. Kanjak itu bulan Muharram, karena itu adalah bulan Allah.